Assalamualaikum teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Jika Anda suka, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe dari teman-teman menjadi support bagi saya untuk terus berkarya. Dan semoga menjadi motivasi bagi saya dan kita semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya ada di kita Altaful Ikhwan dari Desa Tulaan yang memilih juz 1 ya nak. Semangat nak, siap. Aduh, semangat nih ya. Ingat ya, Pak Ustadz punya bel ya, jadi diperhatikan belnya bunyinya sekali itu tandanya salah ya. Kalau bunyi 2 kali ganti soal, 3 kali bunyi itu tandanya selesai soal. Dimulai dari ta'awud, kemudian soal kedua tidak usah lagi pakai bismillah ya, langsung aja sambung Pak Ustadz ya, diulang dari apa yang disampaikan Pak Ustadz baru disambung. Paham nak? Paham. Baik, soalnya sudah nak? Sudah ya? Sudah. Oke, terima kasih. Silakan Pak Ustadz. Ya, enggak. Nah, ya. Ya baik, kita mulai kembali, kita lanjutkan ya untuk anak kita Altaful Ikhwan ya dari Jematul Quran Ar-Rafi'iyah. Ya, soal pertama dengar nak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw qasaybin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, alhamdulillah. Satu soal selesai. Ya, tenang nak ya, jangan buru-buru ya. Kedua dengar. Wa idz akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum الطور خذوا ما آتيناكم بقوة وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. Ya, alhamdulillah. Dua soal sudah selesai. Ya, satu lagi dengar baik-baik nak. Ya. Inna arsalnaka bil haqq
بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون Alhamdulillah, sadaqallah. صدق